Any Asante Mantamo Suafo would be for Simon or Simonsa. One year Muslim Somono Adisia Abo in Siamu na Ebra de was some tata so the moon some of the two jano Yadeba. Mampania Bedia Dr. Laji Mamadou Baumian watch them say when young cropon Allah won't say any Bible. Kane Mampani John Dramani Mahama Omutresa Boba Ilevi on Beckham. Sada enamensia enso akasa na ne kasa yenyina say ye mompa ye mfama wo man wo bra na nanom musremifo ene wo hyefen na efa ya wo hye no ye nsamtwerofo e wo monte so ye bekọ won che ne ahwe mia ye me ya hodo bebre se de djumadie no osihye no fa ye sa pepepe owura kana shigbedi ababetu dwa wo kyerem say Ilevi ya Henry Francis ye di be ye dwo nyankropa da woro ma wo ha obiada emai na ye bedi nkomo e wo sa Ilevi no mu ne ahwensam a esi akire bie adesman ma weni afoforo bia kan wedi kadi tie ne ye bre yes nkonya fire brase be bia da bombe dia fanframa mu e dia mama wa pesma kafo no eye mienu wo hinini amakranche sof mami premeni mene nana kwabena kese afi ensam no nkire mu no enie ya fresh ya dia na ene se dia nyina da yenim no wo he nana no mozrami fo wo no masra na me kire kadanda no abosom ye toso enkro no eno ne Ramadan wo bra wo de kontre ni nyina da be na wie ye na wo hyefa wo che ne ma pa ye friend se zakat ene nantwina mo a chia wei ene wunya bi pa na de ye nkrakra ene ne jai ene wuguru pa ti se na no ahye ko tu no ene wufuo utwa boso ekoyie pa ene mo so ubenyinya bia ni nyina wo mre cheche ye ne a na enam so mama mpania be de che Dr. Laji Mamadou Bawumia wode ne office ne wote a wato nkrabo edi abrega na de hye nyina da de titru ne na mozramifo ene wo hyefen eder fetter ene wo kyerem se eyade ya nwa wo pa sanse coronavirus kantinka wo to ba wiase tugu Ghana de hye so na wo man ye nya ye chefa no COVID yachi we ni de di kan na no mziremefo wona ma kire koma wie na wo hye eder fetter eho afashe mampania be de che Dr. Laji Mamadou Bawumia nkomodi oni edi ye no na on office Barkan da sabon sakara on the auspicious occasion of Eid al-Fitr. My family and I congratulate fellow Muslims in Ghana and across the world for the successful completion of another period of devotion and sacrifice in the holy month of Ramadan. Alhamdulillah, it has been a fulfilling spiritual exercise, and we pray the Almighty Allah accepts our sacrifice and devotion. For the first time in 2 years, we will be observing normal Eid prayers without COVID-19 restrictions, and that is a massive grace the Almighty Allah has bestowed on our country, for which we are most grateful. As we rejoice with our families and loved ones, let us remain thankful to Allah for His mercies and grace, and continue to pray for our families and loved ones and our dear country. Let us continue to uphold the beautiful spirit of selflessness, generosity, and compassion we showed towards humanity during the month of Ramadan. Barkamu da sallah jama'a. Allah maimaita mana. Allah kai mu shabon shakara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masha Allah, alhamdulillah, atabil. Wey eye mampani abedi kire Dr. Laji Mamadou Bawumia sabre na wonyankwa asore na won office ene won ma no twetwenkoma no na yeda so wo ye nua no muslimi som no ne efa ya wo hye na animu nsensem a sa wo ba santimantan kropo kuma senso a wo mo so jejeda mu pa e wo saada no emu bi na upie mu e wo central mosque ya wo mfa nya kwadworo kora wo hye efa no atumu sampa omani abre e wasante mantamu na akawo bi masante mantamu soafo yewura Simon wasai mensa ekopie mu ho ehon wode nsam bebre etudwa na wokyerese ampa ewiase de ade a efe na efe eyenso ana eye pempen wasini pen obeka ne plane yesa bia play fa se wo hwe awonkofa ye da nkramofo na afeso kristofo ntam e wo Ghana ha se no a ewiase obia etukyerese ampa ye tie ho ase wodo entiase bibia wom. On that note of gratitude to Allah, I commend all Muslims for your efforts in ensuring peace during this year's Ramadan. Your commitment to peaceful coexistence with all Muslim groups
and people of other religious beliefs and faith. This has largely contributed to the peaceful atmosphere that has prevailed in the region and the country as a whole. Distinguished ladies and gentlemen, Eid al-Fitr, as we all know, is an important religious performance observed by Muslims worldwide to mark the end of the Ramadan, the holy month of fasting, and also known as the festival of breaking fast. On this day of celebration, joint prayer and fellowship, we are reminded that Islam teaches protection of the poor and help for the helpless. Indeed, on this day, each Muslim is to remember his brother and share their joy, making it a festival of people who believe in the unity of the human race with empathy and care for the poor and underprivileged. My dear brothers and sisters, as we remember the glory and magnificence of Allah on this day, let us use this occasion to resubmit our ways to Allah and play our roles as expected of us as Muslims. This means shunning vengeance, violence, indiscipline, and other negative attitudes that affect our progress and development to enable us to enjoy Allah's blessings. Occasions like this present Muslims, and indeed all Ghanaians, the opportunity to reflect and rededicate ourselves to the ways of our Maker and the cause of nation building. Nation building requires the effort of all stakeholders, and therefore we must work together in unity and remain focused. The unity between Muslims and Christians in Ghana is an envy of many countries in the world who would have wished to have such a relationship between these religious groups. In this regard, I call for the strengthening of unity of purpose that exists between religious organizations and the government. Obi pebi nanso onya, obi ekura bi nanso wompe. Wohwa wodon ntiase a eda Muslim sum no mu na afeso Kristofo ntamu a na kyese obi nyaaya na nka eye ne kurom. Asante mantem so afoyero Simon wo say mensa. Na ne nyina mu no asante mantem hase no ye wo abadwakuo ya eye kuku a omo na asomdue hu nsensem omo hweso na titrani eye bishop no hu Abubakar ono so asem ne. It is with much pleasure and delight to be part of this important annual Eid al-Fitr celebrations. As a minister of the gospel of Jesus Christ, one thing that is evident to me is that God is merciful, compassionate, and faithful to all humankind. The Lord Almighty is always ready to listen and grant the request of those who diligently ask and seek his presence through prayer. Eid al-Fitr is the beginning of new faith and continuation for all Muslims. On this special day, let us learn to accept all the blessings of Allah with an open heart and mind. My fervent hope and prayer is that your love, service, dedication, and sacrifice during the holy month pave way for Allah to bestow immense blessings on your lives. I will therefore urge you all to continue with the shared responsibility of supporting each other in efforts towards creating a peaceful and prosperous Ghana. In our moments of joy, peace is also needed to make a happy life. It is within us and our way of thinking. Onyame eye wodo wo yahumobro na wone a wosom no trenemu na afeso no kuremu no wayaso atie wompaye we no ya asante mantem hase titrani edema abadwaku ye hwe asomdwe ho nsam so yewura ya wo titrani edema wo mo bishop no hu Abubakar.
Yada swaya why the fit no more and then so said ye no asante mawura opem so na say tu enso e de nsem kopie mu odwumade no ase wo bra na nana no muziremifo wono mabodwa trada na sem nyina wo kan se wo ma no yenkoso da yenkuta yasum dwa ye kuremu ensem bi epie free ya no e atani ebetumi akofa wo hawde abade enyini nyina akwa na sem wo de suma ne suma kwa hen ba fa sabre kuja wasu wono no kopie odwumade no ase wo de asem ye tuja obo baba so semode mo ye franto wo ne fu aduasa a kire kom emu nhira de ye mo kasa mo de a e wo ga na man nyina esa se nyo bi ya me yana sa afi bi amoye ne senti san nhira de eguso e so de ko ga na force de o re se o mania asubwi wo mu cha ga na me hu bi ne senti mo me mo ho bai na asubwi na nyina ho resante go sim resante basa ehun ni faso se wo do unu a na tuma kokora wo dia so se wo do unu a wonfa abambo ne kraman ye nyina mfa wo do ene koroye ntra afutu a di ka de se me rekoma amayofo atendie ko to bo itwa wu so obi ayai na mperfo se utwakuto bo masafa yira woda bonte ehun ni mfaso de unu anya ye envanto so ave biem eni gina bia na ye beto aba mesrem o ma ye press o meni free sabri enko du bra ye beto aba no na Ghana emfa to mpefra ya nkan se ya o ba bi se Ghana ye nyina ye dia ye te fa entem fa Congo ye te fa Burkina Faso Ghana ye ya ye ma nyina ente wo susu jagum se jantomo a bebo tire so ye nyina ye man o se prema so bieba na ya tra o memu ye presa ga na besa do chiri na o presa ga na besa do chiri na o so fam dia o nyi busa ho se e de na ma ya magana ye de ga na ya ma ho wey otumfo suma kwa he ba fa sabre kuja wasu na wo wie en wo san kirem se pragye ye po ye mpo aba ba nwune ye so ni nyina ne se mpanifo be so so adwen na kwampa wo be fa so ama pragye no ho hyehyeye no wo de aye adwuma na se mete se pragye o me twi pragye no emre bi e ba ho kane na zogo fon koda o pe wo bu ade pa na ye ho ene ti sa so ba no ko chefam jogo fon performance original na mun ko busam se prager emra ba na wo emra wo ho o muni so enne o de ka na ba na o yam hyehyeo be bi ani se wura na ewura ben for nyina mo kan mutim pram na mun ko busam emra wo ho na nkora so enya no aduade na nkora no so se busam de ho de o samo yeso muni mra so muni mraso ene mraso die no eya ye mutagene ene se basa ndi bibia ba ka bebri se nyame hira na mde ma na nam krofo de bi kanga na banyira wey eyotumfo sinemu ya okopie mu ewo Idil Fitr afashe no ase yegusua ewo ye nuanom Muslim som no ene efa kese ya wo hye no emu amane no na yaba ne se na o se yekọ mantam no kaye ni bi na afensu yekọhwe sade enema esi ekro enu nti awiai oba Sompa FM ho a bo se bibia de dem kama pa wo Facebook no so a se salamu alaikum na se happy Eid na wo to de ama obi a e ba ntemu a ye bekenka de afra kase no na yete amounti ma yen chance ye ko Central Mosque na ya hwe ye nua be ma na kisi aka eboso o honom na ma han ya enya nana bibia bokọ de nyame adom na wie den ka tia me barika di sala na kuma gbe so enka me chia na nam nim se bia untime nye so ahwe na wakogu hu anim asente na me jaye no oh nana meje so kama pa barika di sala oh barika ka ya kwai na ukoye yo alhamdulillah rahman abdurrahim ene de sade yenu anom nkramofo omode omakontre ni nyina kogwa wieye na ene de aye that so mu di apase kese dia celebrate se ampa Muhammad konseni wabo mo ho ban wa hwe mo so aye nsese padia mo a omo nso mu di na namo ati bibia no
Emma Omo. Na anopa na tete me ba bedru asoate ne mpatem na me bo anan fa mo so hwe said ye edo fetoi ene da nso etiko na obedru asoate ne mpatem a tete fie bi a me wura mu de ya ha enya akoko no oku na ya aponte enya aponte so ane amantam na nhwie e wa ha na tete omo so ye omuti ye de oye ne makeup ye ye ono so osiesie one ne ma ho abatakare ne de ene na tete ohunu se ye said ka se ahiputini ye bi di eti no ene nso be pie mu ha na tete batakare no nso e bi di eti a na ene dey amajumadi no nso aya akono na aye pepa ye enu ati na me be pie mu central mosque we san se honom ne mpai bo kase no na ekoso a samre ne bi eti mi atse so a aba awieye ne dey jumadi na se no na aba mpanimfo akuku dan na tete be pie ha no na otumfo brempo na nasoman kwame ono begina mu ma otumfo no na ono nso owa ha metre baafo asabre kodua wusu no ono wa ha eye regional minister ono nso owura Simon Osemensa ono nso ebepie mu ha eye peace council members eye bishop Ben Nuhu Abubakar ono nso oda peace council ewa Asante Mantem ha ono nso bepie mu ha na DC ono nso asokore mampon ewura akwati kankam ono nso ebepie mu ha ne dwumadi no teso mo sa asie ne de eye welcome address no owura akwati kankam ono ne DC ema asokore mampon ono na ebebie dwumadi nyina no enso nwache na peace council for nso de omanu disem eba betu ja said ye modi kan bobo bi na nwache regional minister nso de ne kasa by otun for frame pon so ma kwa ne ono nso e de ne de by atese ne de dwumadi na se de na ba be piem wa ha aye ni kan san se emfi aba ne de ne san se covid-19 a obno be sanka awiati nyina ko mu no eno ama edo feto no ankoso nanso ne de Mohammed Adaroma any Allah Adaroma nti bibia de da na akwema omutimi di dwumadi no ati se so samle de bibia ba na wie na de aka nyina no aye ni die osebo enyomto ene ani die tete ekoso ha igusu die tri ehwese ne dwumadi no so esi ekoso e wa hanom ase papa yenua bema nana kisi Benjamin aka eboso ane ate ne kan free central mosque no na ye konifa ba bi nso ancha akrekro ni bi mremi ho muto bi o ya wo to bi blame aha ne meka che so se bancha akrekro anyi kubende e de pa so obi amle ya duan enra na eji abre bi bi ama ebi baba ebi anwie no bancha akrekro edita wa ha me so ma me sign me tie bi anwie na se nasu ye kwadroma ye no so obunu mantam no mo na ye ne enua na kumi wasti atwetwe nkomo hello hinao hello nana kusi me aba wo temeka what is that Ani akwasu twamfoni kire ware Minia me da so pa so de ene akwakwa da kase de ama yenuanom ene ye papa nam enkemufo ene de ba bia be ko bia no tese edo feta na ena yedie ene ye uhunu a wo de je no barikiri sala na waje so barikadi na ene ye ko yenima na wo be pre ma wo doma menua enokre doma ahinkuru ayukura enkemufo e wo ha papa Aniti another day ube pim o doma amon tin so de babia ayi butu chase o he jerebia Sompa 3.1 anam sen kemofo na edos ni ntino se nipa na enye kemuni kura na the way a nkemofo na faso aso mo jerebia no ala kono ayefe aniti nipa no so enye kemuni kura ube hu ase ono so eje ne jerebia na te so ne ekono aniti doma akritofo eni kemofo nyina atuafra omo aboa amadan aye kama papa na enura na eye chief imam a wodoma ahinkuru ye papa Sheikh Zakaria Ibrahim one ne dom nyina etimi ekọ agoprama so a omodo omo ma ekọbọ fom eye assalamu alaikum a kese ye free nyankopon ema na eye feye pa na enam se enura no emo antimi anya kwan ankeka omo nsanse na omo amfa ensa anto ayewa ba kumu ani bi anti omo nti no empirifo eya sore na ene de bi na omo ema kwan se uni o akokọ o aponche uwo dwan bi a ubetime kunom na one abuhia nyina motimi ada wasamanum na bibia aye kama eniti enne no enye empaibo ena enye nyame fre bebre na mom enne akwakoye adidi ene anom eniti eye nige adma kebufo a enye asem ketwa kra se babia obeku bia no obia enya gye se kwanya nkebufo afaso adidai enne no aya kono na aya fe papa sabra no ekasei makesi abontena meni nananom ene mpenfo bebre e wo ha yedi nkomo na ye didi nkomo afa ene sede eye adwumadi no esitie na ye makwa ba e no ba Sompa FM Sompa 3.1
na ene ore so di minia ene izo na ma to no to mo bia ntonka na ma ene nkamo bo gidi aba bega sera ma fa so budide uhu ni sen gacho hu boko mabetim kwa Yankupon ne betwa saa akwantukunkun de ba bedura so ndiem nti Yankupon no onye bekese onchira bede oye ne de wo kunkun ye ndi awurade nsira no o he akwanchina mo eye ya wo ye kamuni a ne bianka obetima ye 30 days fasting ejidie tresa be betima ye me so ye kamuni anka metima ye fi se ni nza me som me mradi nka metima ye mate na na ye ma so betima ye ma me ba ko so a mo no so nka bi na fe o ne ade fum 100 meters pa o de kono and asem ketwa na ma me ba ku ni komo e wa ha na ene ye hwe doma se de eye edo fita no esike e wa ha nom ohye ma wo tv no esco from kakra e ma me mama bi ye mo akwa badoba Sompa tv show so nana o he enen kemofo afasa ye di edo fita uhunwa o de mana barak restaurant wa so barak Sompa na na doma krum esike doma krum ayefe a bebre ne nama omo aye holiday a mo wo fi aje omo ahun e koyi na biso binu so se an koyi amabe ahokyere no wo munti no ama binu so omoni anije o ye kamuni anka pastor no betima yi so nkamaye se ya mamre da ho ntine se wo ye mo di kan ye ni nyina de aka bia so ye 3.1 rafe minia wo be pema odoma enkomodi a ekosiri bi no kwasam se ne ye di kan papa wo be na we akwa na ponche na watwitwa na oda kwa komani nua bi a onye na eteben we nyina niam a ekose wodoma ene ye de ye nyahu bi a no kwasam se ene doma aye ni kapa ana enura sana na edwadie ntie beto ade kakra mponche ne nkokoyin anura no o ha eye chief imam ene ne drum etimi ekọ eye park ahodo so ekọbọ empaye na ye nyina kwan ediachire ediani ekọ ene ne ma etitie na ekokodu ho no na anika pa ye te na nkemofo o ha ya wo eye ahomadiafo esom ewo ha na ye wo the other eye group no so ewo nti nkemofo no som na nkata kura no te urema emu adwudwa mienu ne nyina mu no eye chief MC a wodoma central onimonyafo Idrisa Watala enso enya kwan etua no ne nyina na kan obi of the city afanu mienu ne nyina babu obeko bia no na no di sem ene se nkamofo nyina entimi enkom humbum na ebabunu no so entimi emmobrapa sanse ene obete se yaku obi yatwa obi ti yakobo kro no yebi akoto prison no ebebo dine ba ku mienu miansa no na kamoni edine ewum enti MC eda futu ekwade mankamofo moburu ne se omo twom ho emfam fisa subambone no na bata na egu enkamoso no ho fi pa we nyina eye afutu kakra MC etumi ede emomo eno chi no Sheikh Zakaria Ibrahima ono ena ye chief imam ewodoma central so etumi ekasai ekire botaye ntia omo edi sa dwumadie ena mfasode a ewom ekire se fast na ya ye nechi no ye hwe se ababo bia na enya ya twe ho efiri mu no ena ye de akonchi nyina aba na wiye no ye be pakoso abo abrabopa na abo amankemuso no finchira bia ewom no eye emuma ensa atumi aka enti enra domanso eye nikapa na ene de bie no sere madika aka no ena eye anom ene edidi a eno ene eye de ekoso ewo doma yada sibebre yenua be ma na kumi wasti doma bunu mantemu ene wotwamfo ni breyen ye free bunu mantem honom doma ho ne mpatamu a ye mesin kwata chiman so yi na yenko yenua be ma Zakaria honom Zakaria assalamu alaikum wa alaikum salam ahonso ekoseminia okay me tifo nyina akwaba de Sompa FM enemre kambofo mo wi nyina fana nyina omo di sala kese a 30 days fasting and prayers omo afa 30 days nyina enso we pin wo tetima ha nura orthodox force atie oko park kese a wo tetima ya fe ne zongo ele park a hona omo ye asoro kese eneso oko amade so a ene so wo tekima ha ya so ene so na amade so ye mo die wo tekima ha ndi ndu ase ni wo be pie wo tekima ha bunu East Regional Minister Honorable Kosi Abijan and a local government and decentralizing minister deputy Honorable Martin James Costa on one soon as I tekima South MP and an MPP party for ndra omoko pie wo park so akọ da omudi e se omoko an say
mutumi fasting 30 days ebon payment Ghana ena Kechima ena bunu isina ena mo san se mo kan se omo ma ko school e kan se zongo we pio zongo community sa eya omo kla no mo tan ko school be ena mo se omo kan se omo ma ko school e kan se school na ye ade a university the only key to success they say omo se omo kan se omo ye next wo san ko piem wo zongo Amade Park so also omo san ko se omo kan se omo di tuan ye kese nto omo bie sa na omo ba fiefie mu a okọ fie bia ya omo teacher zakat esa say omo ye 30 days fast no omo teacher duane na other things a omo di che omo dofo nti bo pie teaching ha dia sungen kwa na ekoso ha babia ta di esa say next year for dance so obi an kwa omo nyina titifi a ya omo di omo ho 30 days na omo fa mu wa fasting nti bo pie ha dia boko papa yenua bemma Zakaria ane atene nka e de afita chima no ye besa akọ ne fa baabi ya kwagwo so na mene agema wo pambo atwetwe nkomo hello na agemai hello agemai yo yegusu ase ye benya yenua bemma na na kwame agema wo pambo go so ya ho nso ye ahafo mantam no mu ni kro pon na fe ya hwe ne ekoso e wo ho na nanu muziremifo na ya hunu de etuamu se de ne ne me ekoso tumi se nkrofo enjoy papa ja ne aje hie ya ne da so gina mu acheze ya nti se dogo bi nu abe hello ajemai Yes, madam. My Yeah, no. Yo me do for me pa cho na go so send mfoni ni tie edo feta fashion twa mfoni no mayen Yeah, that's bebre. Sadia and then nanu musmifo yi dia siwa wono mo ede chef akese no. Sa pepe and aba of mantaman program so a. Imedie kase ebi ekoso e wo hanom. Na nhia de tia enese dodo na eye wono mo de enra na ebinum nso eye ne na enra de na ekoso no monfo a wono wo mem wo mo e won kasem wo mo wo hwidie ni ade nyina wo mo eye wo de mpo e ma hafo nso one ma go so krodua mu so na fankase na eye ne na nanu muslimifo kuma bi a na wonu maka wanfo ho anhye nra de no ne na wonu so ye no e wo go so krodua yi emo na de tene se opanyina wono na etia eye muslimisom no ano se regional chief imam e wa amancha mu ana de ensema tudwa ne ensema wode tudwa no de se opotoye e wo wonu man kasa wo mo arabic tano emu na nam so ama opanyina wono ana secretary ati ema regional chief imam so achirechire mu di ba kan kasem ane brofum se be yenso ebetumi ate ase ye enkase no masema no wo kan enyina ba kope asema secretary ejina so a wode atudwa owura Adams no wo kirem se regional chief imam de se dia wode to manfo no anim se nanu musumi asom no asundwe som nanso abrebia wati sabane fusem bi akoso no yebobodi ana wati sabe mpreduasa wonu makita enkremodin no na omo anedimu akotene yie papa po se ade a eya ne ha adwunye pa kamia kwese du ba bi mpo a na mamamfo bi a wonu kondo se wode wo ho beba be hye musumisum no mpo no na akoye den ade ama wonu mesan sa ne mabiti sa ekoso nanso ye kre ye kapa de anka musumisum no ejina ho ade ma asundwe ntibire bi ya no mo hwese ba bia wonu wo bia no asundwe no bedi ahim ewo ano so adantia wase eduru bire bi tse ya wodo yafunu ato waya akomchene ase nyankopon se wonfa abone nyina nchew nanso obi wo ho a sabio wabra na akomchene na ekoso no wo twemfana na wajai adiasi nchen esanse na waya akomchene ninti obi wo ha behwe na ebia wo obi otabokro no na wajai adiasi nchen na wo twense akomchene beko na wieye wase akoba na saa pe na akwa sabio aboa kraman a wafe no wasa akofa na de wase aba na saa enya de se aboa kora ntini mafia ya tantan de a sabio won mo nya akomchi na wo mu akomchi ne brenim wo mu jai to wo no wo mu hwe no mansan kofa no wonfo ho nsi wo se afode ati ase se de ne eya afode konkona wonum ebo no ne kwakram no wade tudwa se wase bre bia duru se ya behwe na musumifo mabunu no mahyehyɛ anyama bi yesi wa ni so bahwe wo se an anwumre ye kwakobo jam ani ye bosala jam ye bo weni adwase ni nyina no enya de se ehye alan munyam sa de no so no wo mu ntwom ho emfamfunu se de betumi aboa ama musumisum no bota yesi wo ani so se daachi bi wo mu so betumi akohia ala
ɛwɔ strike mmemmɔ mu nso atumi akɔ akɔduru ho na nsɛm bi a wɔn de tu dwa na ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔn mo kyɛɛ kora betia bi ɛna musumifoɔ kakra aka no wɔn mo tumi di yɛ dwumadie no ɛwɔ gɔɔ so ɛyɛ afomantam ahenkuro mu a dwumadie no nyinaa atumi akɔ na wie yɛ asomdwem ɛne adwuma yɛnua bɛrima kwame agyema ɔpamboɔ gɔɔso ɛna otwa mfoni brɛ afei yɛmfiri hɔ na yɛnkɔ amanyɔsɛm mu kane mampani John Dramani Mahama ɛnora ɔto nsɛm fa mframa mu paa na asɛm a ɔde ma wiase ne Ghanafoɔ nyinaa ɛne sɛ aban a wɔto so no kɔ nyame anim ne wɔnwene Ghanafoɔ ho papa de tirim ɔde papa ɛkyerɛ sɛ sɛdeɛ amamuo no si teɛ paa amamuo nkɔ yie na wasan sesa bebree abɛgu Ghanafoɔ kɔ mu de aba akyire kora ɔkɔtɔ foforɔ aba nsuo mu yi levi na wɔyɛ ka ɛne aka ne sɛn wakyerɛkyerɛ mu bebree ɛkwan yɛ ɔmo ba a ɔmo de yi levi no ɛbɛfa so. And already there's a litany of complaints about the implementation. I've heard complaints of transfers of under 100 cedis being subject to tax contrary to the law. And I've heard others say that they sent 1,000 cedis and paid no additional tax. Clearly, the Ghana Revenue Authority and those responsible for this tax were not ready for its implementation. Government's desperation to tax Ghanaians to get this nation out of the hellhole it has dumped us will not succeed because government's own budget proposals show that the e-levy will not make any significant contribution in resolving our problems, but will exert an adverse toll on the people of Ghana. We in the NDC do not oppose taxation as a principle. We will not be pretentious and couch fanciful slogans to condemn the principle of taxation like the MPP did in the past. We are, however, implacably opposed to distortionary and burdensome taxes like the e-levy that only force Ghanaians to endure more suffering. A new National Democratic Congress government, God willing, and with the votes of the sovereign people of Ghana in 2025, will repeal the e-levy act. Sompa 93.1. Na wowie ye no ano wɔkyɛ sɛ ɛnyɛ sɛ bi a ɛtoɔ etua no wɔn sɔle etia o na wɔn nim kwan a wɔn de ɛtoɔ ho hyehyɛ nso ɛbɛfa so. na yɛde kaseɛbɔ no agu so ada som wɔ fisɛm no emu Chief Executive Officer de Ghana Chamber of Telecommunications owura Kenashigbe ɛna ɔde ato dwa a wɔkyerɛm sɛ nɔntwere bɛɛ sɛ duanan ɔtwe ne a yi levy wote ne ate a yɛfrɛ ase a yɛte yɛ no wɔn mu hyia wɔ haw biara na bɛyɛ na kakra nie na MPP aba na adeda nkwakufu adodi animu kɔtwe yi levy de ba yɛ ne ho nsɛm de Ghana ɛne yɛde gya afi atwa mu September no mu no anipa dodoɔ no ana kasa a ɛsɛ ɔman no yɛpe yɛ ho a yɛhuro yɛ ho nti nka bɛyɛ a ɔmo fa nkonkɔn ha na nso ɔmo se yɛnti sɛ dogo bi no abɛsa nso ɔma biada na ni abiri sɛ wɔpere mpuntuo na yɛtoagye ɛne yɛde yɛ adwuma yɛwura Kenashigbe ne so mpansa ntwɔfoɔ na twetwe nkɔmɔ a wɔkyerɛm sɛ fiisi yɛ ɛteɛ no wɔn nyɛ nya wɔ haw biara. Well, I think so far, no, for any big projects, like I said, on the 1st of May, we started quite well. Transactions, no, might have major challenges here. But then there are few issues for any project like that, we are dealing with. One of the first ones, once the year started with a phased approach. Initially, for around January, Honor and you decided with GRE, you pass Emrana, you then say you start in a phased approach because Ghana card no about that time re-registration of match and nanka and registration. Initially, initial plan is by first phase no net transactions. I want to say mania transactions platform so now I don't know the was because now by that time no common platform GRA put it together no now ready. Part of now the decision is the full connection to the common platform. But by the time I made the now no matter in terms of the connection and in the testing, was not completed. Indeed, Minister of Finance and Jerry Penny Fortuna Seka, they are starting with a phased approach. Into this phased approach, EMIs, electronic money issuers, mobile money
MTN mobile money, Vodafone cash, Airtel Tigo money, any G money, GP no man. I'm connecting with platform here. Into the all year transactions were on the platform store on the tap. But the age was the next platform. One of the major issues are now ANSS. So me send it sika efi nyankasami ever the Airtel Tigo money. Nyankasami other account will maybe Absa Bank. So see, I know when to be who say nyankasami they are big. Yen connected to common platform. Inti ama eno no say gasa transaction say mana enye sanke you living. But see, I know. So why you have more than 100 cities? Some mobile money platform no square. Those no yet too. Inti no one of the major issues and then other ones no say maybe other transactions no so a few challenges in terms of the charge. If these ones no so I want to say transactions are one the same network should be by the end of the day almost run no more report almost say that transaction you say here to me 11 if you remember to me as the fund say 11 no matter Yera kana shigbe ene yeten nkano abusia ya kai mo se prem tobre eno an yegusu kase na ye kenkan na yete amamo no yi levi ho sansam no ano Ghana fo bebre akansam bebre ede afa ho nanso ope umpewu enya abatrase ya eye adwuma ye pese ye hwe akire kakra ne hwesa de ensam esi ekọ na wone a mobile money na agya wo ye edidie ofa adwumayefo ya omo ye bidie ma omo no omo wo enkabom ku na kasamafo ede ma omo eye owura Charles Akwasi Ado opane ye da asem wa ha wie Sompa so ne ede musomilia papa na wapom boko de yen we ka say never did nya yanhwai efiri nura no ebeka ne sai na madwumadie no esi ekọ sade yi levi ne bae ne ade no emu nsam kakra te so wadaroma yo na fa konya we so na de won say from Sunday this ele 11 ne bae no bibia e boko egu adwuma so. But as we speak now, the only say withdrawal and also a withdrawal and also National Executive Council is sharing the only say a long holiday no in Abanasa because bank it is right from Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, neck home. Now it means 5 days no. We can also a festivity in and with the also be a more festival. It's definitely no. Now we are withdrawal because and I them acquire fully say so we share really little bit account social media and there will be is we say near the best regular for and they really hold on yanka na say withdrawal and attract any charge over now discover two phones no for and attract any 11 charge and I say umpo send it to a few phones so they acquire and CD the 100 CB threshold are by the buyer. If you apart from holiday, no, I the pressure by more agents. So I think that we be able to call back. If we access it right from China bank to be I could see Friday and only bit me a month to crew that can say a year no correct. Say a free holiday is in a withdrawal and a cost and I say but for now maybe this situation on the ground. Munya complaints bia se bia de was yetime no yatime ama na bro so ama tell say akoye nsem bebre se bia eja mo fa ho aye lines bi sa report no so munya bia na I think say in a kata from Ghana Revenue Authority it's it be on fault about with me and our Libya who say Senate theater now also but I'm happy say Ghana Revenue Authority artists so swift. Say you're very best. A system at a challenge. We in I remember say 2019. That's already an agent. The account secure woman. Maybe be a cop and a standby. Then so once I almost make it a challenge. You know, we be a bit of challenge from the first 2 days. You know, they said that they will reverse the transaction to them. Secondly, I go probably also a problem with regards to moving money from their bank account to their agent account. Now, if you more no actually say Sanko form
link your account no to their wallet. If you back up bank be it means also ends. The as a National Executive Council, the area is a Yamaya who 7 days. Now you address such challenge banks are almost say almost na ya lift you up. Na ya dia betuja. If you are a technical challenge, no more so much no more resolve that because you can made phone so now me am a bank account I will me my link here. I should be able to send the money directly to my bank account. Provided say I'll be able to prove say I'm part account media. That is the only challenge. I think the agents will be great, but they're not also good. So Yanshe said the na amount for what adwene be before I 11 no starting no. Ene say almost starting no share adwene no asesa kakra. Is entiase ye adwuma kakra wo ho. So as I speak now, entiase be ye adwuma wo be perform. The educated general public almost I remember said we be the two Facebook said Okoye 10,000, which is 100 million and they are 150 Ghana cedis. And transaction a year pass it out. Who said we draw one book and say it's now share lipa be so the falsehood and news at the end to a bonko fool. The buy some of withdraw musika because you levy aba. I say who say usika da account so cry na on found sankai unko cry and say and our phone to cry and say and you what transfer sika. It's I think that with time no Ghana for a better as here. Say enye hu say na Ghana for 82 milika eye panic withdrawal no nye hu sa ho. So there be na first no because na your education no come. Even say usika da phone to ana and now you say we end up Sompa 93.1. So we use that and the views so now I'm broad threshold of 100 Ghana cedis. I look at so yes. So if the education man, you bet me. I find any year body. Diana ye. We are saying Ghana may you let me sell it. Obama no. You let it effect. Yeah, that's papa. And then the one ya kwanya we dey. Yenu anum kremofo so kakra bia wo ka kire wo me nya wo papa. Yo, let's say o my past here o mo pay o mo pa ko mapa. And that say mo bia I'm kind of crazy because from Sunni na ayo do anya na me come ho na Sompa 93.1. Yeah, that's papa. Kasamafo edema yenu anum a mobile money hu dwuma na wodie omo abiebie omo de na afa so mafo adwumayefo a agya omo so nsa ka omano no wono na kasa edema omo ne din ene Owura Charles Akwasi Ado. Yemfa messages kakranto aso na Evans Enin waboasi tutuka ena wono so ebutue na wokasa se mampani dada mama asema wokafa o magane sika asem ho no wone no enya dwen wose enchia enkoma Owura Jekum incoming for me na chairman incoming for me na chairman ena wono so watch ya no ena fe edujansi eben edweso dome abra ono no so se eyese mampani dada maama hunu se Ghana fo wo mani abre papa wochia wo nyamfo Kwasi Boachi Deputy General Secretary edweso konte so wensi amisku spelele wose happy Idil Mubarak mana nanu muzirami fo nyina ne namfo titru Hajia Kalita ene Jeff Kasim ena eya opadi mo Felix ono so eso wo so ame I was say NDC for enyai dede bebre no awomo ye no ochia odene ho kwakwa pia Vice President Dr. Laji Mama Baumia Dr. Lawyer Justin Kodua Ghana be yi na fe ne mentor ye Kwame MPP na wono so dia wode abey na akua mo aboaten enso adodo na friend say he levy is good was say Eid Mubarak nkoma na nanu muzirami fo nyina ne titru Jeff Kasim incoming Greater Accra na Sarah coordinator and also dia wode abana na mento aso ana se yo Starboy so say wo hweyen efri ahafo emem na bibia de dem e wo ho JY Dankwa ne de na watwero no minim kasa koro ntimi enka ho asem bebre se de amaye de a ntimi nkire ade na watwero no minim ade ko de airport a wo pese o kire China nse na wo kan sha mi ta me kran enti kan ma no yemfa si wona yenkwa yanimo emran abusua
yenani ho kakra mra na yeba yebeto aso. Sesia Ghana had open internet papa. Eye smooth, eye fast. Bemo waye dia we bia with speed dia. Eye Cloud Ghana internet. And from one baby a share. Say a new site and a rural area. Cloud Ghana chow internet ni tuma. Said demo any. Entertainko na ni speed nenso dia. Wuhu ne saso da. Say jumem efie anabe bia wo here internet bia dia. And no ane Cloud Ghana internet. Sa santa memu hankwa na wodia. Wuni how kra. Cloud Ghana nkwa na Ghana ha or providing internet connectivity and twitching munchu chancy a dem say smooth the audi ebia a content term so the mouth so Wi-Fi and now hotspot deployment, CCTV camera installation, IPVT installation, net surveillance, digital security locks, and a web hosting there. Cloud Ghana internet service and Kwana and you hamo and found baby a Cloud Ghana a chow tuma so demo any speed nedia as soon as so as subin Ghana had that simple. How bia you provided 24-hour support. Demau yemrantieno wo freya near drew hoda dada or how bia sani tibia ya son no the amount what to me akoso the internet net dijume bia wudi bia ope ya chakwanya top high opposite Love FM yene kwama rural bank na what dine bakum frame Mr. Internet was 0202-699-110 and now 0244-601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Yamama kwaba nansane ne na ensem bi esiye ewo kase nyina no ewo kumase ha sei ne nyina ene se diesel tanker kese bi a eja amunu di ahwe na amanfo ya mugina abefo tentafidie so ya mohweye no Facebook no so de omo de beto so sese mo hu sade ensem a ye ka no eho adanse die no esi etie ene esewani ensa o ka kire se ewiase ye bae no abrewa ne kokora eni baabia o na ebra tanka no emuru hwesa no obi kofa pan obi kura kakra mi obi kura kofa duku be sesa bi chese obi nya kura ba kura be sesa bi ya omo sesa ya ebi di rabes ahodo se ne nsuo kwa na si awie mu a opese ye de kakra no ko hwie nsuo na to agu na ode abesa diesel ni bi se wokoye ne daye o so wokoye ne daye o abusafo nya asam keto akra o na enu aka ho bi amane assembly member edema adese ya ewo honum orabo akwasi danso no wo chese bra mafali o mafali papa enti sabi obi nkasa tanka munu hwede na so se tanka munu anhwe a enka saa niema pa we ya mu yi sabi de otonso nti wonton nso ni didada sanse bo nyina beto dwa na no pe bra mo ahe wadubu ahye tenase e wade ache bia dwumadie no so na san komoyi etwi fam. No one of everybody said, if you say, just the media, the guy, so boy, see your money, my when I fire for mobile. You will do on say, compose to hope dinner. The question of when I say, where the idea of a media and what on the right, as you can be, because so share a commandant about 10 years ago, their course on 9 in the one and saying, so I think I am a wing in a coso. It's Yana Casatre, but the Tada Ghana, Hano, bit me, your how the baby are nothing as a come once. Let us say, wake up call for all of us, the media men, the assembly members, the entire assembly, for us to educate people on this. I didn't wait call some folk, I catch them, I didn't wait. You just told me, I say you diesel or say whatever. It was how and it's ready for our framing in Ano, a Konya Minabiano, and a Cate, a million a Casenco, or my Nanya should you or Tadi, and set it apart. The car be El Potin to my full issue, and Kawidiana. The moment you are a costo or my more, and Shana, Yaya Catanasano, in the phone also. Who is a bit with our Brea, Bibian, or Mino, Eddie, Abubu, and Nipedu. And so the Gayani, it is an assembly member, mine, therefore, figure so. Now, my country, for your study, we no matter money more than the assembly man. Yeah, and the customer will say, oh, there's also Cassia, and bar, who else and this animal, Manuel, second into a month for you. But so would be making a pound of my Humisa, Mishadai, let me say that Humisa, no more. And yet they are Nippon or Chinese Casa for Uncred, it will be a very other one of the time. But as to sell it there, witness to, we didn't acquire in fact, man. Honorable Kwasi Danso, assemblyman Edema Adesia, ya Ewokase, and Wokumase Haya. Na Nessa, no acquire say a jamun komobo any idea, see a susu, yan hey, near be, uncle ye jabet me abano, a kahumbi, Amakasama for Edema Dumja Jumakoya was Santimantamo, D03 Peter Ade, one also in some way, MIA.
the Anova, Momoclan, Mino Casasi, or Maclan, or medical, we can't come every home. I'm acquired at the best. You say, a bonding. A bonding is oh, yeah, if I service for you 2 months for saying one day, oh, we my ball substance. So, if he in tea, I'm supposed to go and contribute to the I think so. Dealing with hazardous material, a very full source of highly because at the lowest level, it's just dependent. It's mission money. You see, we have all three to make a fire. I bet you should actually tell what we are. The question was there. When you place it on your life, so to the extent that very fear that much, but still taken as a value, men not place on your life. What the okay, I'm saying you, but we don't we need in order to make something small out of it. Very, very dangerous. D.O. Peter Ade wanone kasama dumja adwumakoya wa santimantemo nanopei na futuo ne nsempaya ode fam fa de asi wakase no ho asem bi na watie ya ko Nigeria memu na enra ne beto dwa ya kase bomu se dan bi adwiri krotam Lagos mu me nipa bi awu asabre na nipa awu ne ye nan awie ya no gusuo ye se nipa no aduru edu akoda abotofo a otanufo ano enso eka ho ebie na wose wosan yi nipa ba ko ani mu no a wahya asase no ase nyame adi no ho afofie na bibia dan so enye no nti woma yeyi woma ni mu no aduru aduonu enan na dan no ye se ase de no eno de wom de aye warehouse de ne yemagumu de toso mienu no so nipa bi ahan a chesa akoye ensem bebre nipa be se dodo no ana etisa efie nom na ese every 2005 oba no ene na jedi amani mu adan ko a adwira guo no ene bebrebe ya researcher bi a wono wo South Africa ene de ababeto dwa be se adan wo ha adrunum ene adwira guo afei yankwa maliman no emuan maliman mu de wonya bodi pe na obi apɛ asɛm a edi akire na atie ne nyina ene sɛ de amamuo no ho nsɛm si kɔ ya asrafo no to hye mu saa no na kyerɛ sɛ bambo mu nsɛm no ayɛ biti banyamanya ɛwɔ maliman no mu ɛka ho bi ama asrafo bi ya efi France mamu so ɛba kuro no hɔ ya mo so bɛba mo sese wɔ hɔ no mo so hwɛ sɛ de nneɛma bɛsi akoro sɛ de bɛya Japan na afɛso nkwa obetimi abɔ ho ban na ɛno ɛna Mali empanifo ɛba maneɛ sɛ no kuro nie ebra asrafo na wo free France mamu ba ye no mabɛyɛ sabi hɔho mo bedi abɛkwan omu su ene omban omda na di nye na omu ka kyerɛ mo sɛ nya de so betimi no atena Mali mamu hɔ efiri sɛ sabi yasoma mo sɛ mo mɛya de betimi aboa wɔ man Mali nye sɛ bia yasoma mo sɛ bia mo mɛsɛ wie mu tututuo wurɔfrɔf hani padwe wɔ mpɔtam hɔ saa ɛno nti ɔmaka ho bi akyerɛ wɔ mo sɛ ɔmo ana kan yɛ sɛ ɔmo betimi no ɔmaka bɔ ma yɛ adwuma hwɛ aboa ama sumdue timi aba Mali mamu nanso ni ɔmo yɛ no de ɔmo ka kyerɛ France mampani owura makro so ɔmfa ne mrante ne mfiri hɔ ɔmfa ɔmo mfiri hɔ kura na ɔmo tuatua ɔma so ɔmo mpa wurɔfo bia tie Mali mamu hɔ yɛ akyerɛ sɛ ɛho nsɛm so egu so a ɛkɔ so ɛwɔ Mali man no emu aha na brebe ma yɛ kwan na nafo fidai kasebo a Yadinam Sompa 93.1 FM so swame Ebremo ni yedi esi asante yebo a Benedict woni semufo no ankasa wodi enemo Kukua Veronica Jandro Akosia Somua Kadibi Elizabeth omunyina da ka ho Libia Boga ya abo ama Akosia je wakode ene de Rocky Federal no so ankasa so ene wotenche pa ya wafi nani a wono so ehwe ne yekosra womunyina da ka ho bia yede premtobre ka ze boebro ne yawie ne saa no ene yedani a ebi be ye firim kwabena sujafo ne ntina adwuma no nya adwuma ne mo wa ma no na wafo ne nkofie enko enjoy life mo wade a na mo so ma beto aso te ne de be beti bia no yemfa ne sa te ya den ntanyum ne kro man te won ka man ma mo ha o mo sujafo ne nya adwuma na wafo ne nkofie mabo edono ohinini ama crunch so mami premeni na kwamena kese haja trouble ya bebe fie wa ya gravy are